Menta perlok wara HP ke kubur. Hadin bapak tiar tamasya Pakistan. Penkendit kekam sipai anti India ke Baar jeng ke Turki. Tong ini sengap. Hadin bapak tiar tamasya Pakistan. Pen-i ke Turki baskem ke support jeng kaya ke Islamabad. UMP na ke parti jeng Presiden Erdogan. Declare bekas security jeng ke Turki ke sedang na Islamabad. UMP uang ke Islamabad ke di ke border outpost jeng ke Turki. Bat ke critical red line. Kini ke jeng keren jeng MP kawan. Kat badang kre ke India ya ke jubab ke beting syaka Pahalgam attack. Ke jeng keren UMP ke Kedo. Bakadai ke jeng aiding syushu jeng ke Turki. Baka Karshan ya ke Pakistan. Ali sahin u Turkish MP wong ke Islamabad ke di ke border outpost jeng ke Turki. Berka security jeng ke Ankara ke sedang na Islamabad. Teka Pakistan ke di ke way na kira line jeng ni. Ong Ali sahin UMP jeng ke Turki. Turkish Air Force C-130 Hercules transport aircraft kala deploy ke Karachi ong ka report kani ka aeroplane kit aircraft ikun kapan idak ya ka support defense jeng ke Turki sa Pakistan ka report ka ong bakani ka benta bat penhe ya ka jinga trailang hapring ka Turki bar Pakistan ya ka defense shushu san rutuli ki C-130 aircraft kam bakile deploy ka jaga sipai Islamabad ka jinga rap tersma jeng ke Turki kapan i baka Pakistan ka shem jing Punjab Marway haki international border Publish Storyteller London Network Daily Post.